hakani ke porpat ngadoni ke ban aingu biang eu try naga benta jong pi baro ngi aingu yo blay bangi dang yo biang ye ka ban raki ni ke Christmas nganget piru pi yo ban ken mau ke jingman long briu ke jong try malag snem ngi ken mau ke jingwan ke jong bat ngi yo iru ba ke jingwan ke jong try ke la hajan sa shisin pat shagani ke perthai te kumangi pen kre ke Christmas nganget ya ke jingwan arsien ke jong Jesus Christ ni don kami ke jingpen kre ke ba khampalat bani ke bangi pen kre ke Christmas de ke ba ni pen kre ka wai na ke lenti ki banga yele kan bala ban pen kre kadai de ke jing kre ni ke tin ke jong blay na ke por ke por ngaken mau ya ke jingwan ke jong Jisu ba unwan chini ke perthai la pertada u Yohanes la yalap keleng ula penbena ya ke ketien ke jong blay ula keren udah unong pertaha ke riklau unong pen kre ya ke jingwan ke jong Jesus Christ hakaju ke rukomru nganget u blay bu ingi ki priu ke bekren ketien ke jong blay bangin pen kre ya ke jingwan ke jong trai de ke bangi pertang ngi hikai ngi alap ngi keren ke ketien ke jong blay ban nganget kumshi bentana ke tangi dan benta haka jingpen kre ya ke jingwan ke jong trai dengan peteng biang ini ke jing hikai ai ku blay pi baro ibu sngap nganget ngi ledep ke Christmas bat bon ba ki brio ki up ban ken mau pat ya ke ban pediang yang snem ubu thumai dan rai ngasukwa bangan ai jing mut ipi agani ke por hakmat jong blay haga program ke jong blay haga jing ngan bu dan ke ketien haga kalender ke jong blay ngayo i ba mdan ke snem thumai mdan ke snem ke berim ngayo i mdan ke bangingi le kabaye day kat kum ke jing thumu ke jong blay namar baru blay umdan ke por ulang na bam jukut sebam jukut yo blay gam dan new year kada new year tang yengi ngam persya ya kata bangi ken mau ban priang usnam thamai hari ken mau kini ki por ki sngi ki ya kim dan baru blay ulang uban na bam jukut sebam jukut mdan ke por baru blay de ke por ti hagani ke sngi ngakwa bangan pen ken mau pi ba wala pi up ya ke new year ne pi up ya ke aka nrai ken mau ngi don ka man sngot ho ya ke ktien ke jong play nga kwa ngan peteng biang ni ke jing kai na mar ha ke jing pule babel ngalap ba habanga sedang ban hikai ni ke jing hikai jong ke jingkylli ke jing jubab ke jong Jesus Christ ngayo ibon palat aga bible manamal ba ka bon ngamla bangan yai light ngan habban pule ke ktien ke jong play ban pet kino ke jingkylli kino ke jubab ke balong ke jing yarap ke jing jing na mar baro non ka wairu ke jingkylli ni ke jubab ka bau Jisu kuli ni ka bau jubab ni ka ba kli ki brio ka balong krem ke jingmat barok ka dan ke jingmat ka bakin jaman sem tadai na kata daw hangani ka por nga kwa ngan beteng biang ini ke jing kai ngan ngandang beteng ina mar nga ken ma wat abang puli bible nga ken ma sibon ba ke jingkylli ke bau Jisu kuli ki brio ti menta hangani ke jing kai ngini sedang ya gani ke jingkylli bat ke jubab nagalenang ka ba katway jong Matthias nagadakot ka ba ar kani ka dega jingkylli ka ba kam kerpang kam pero haga Bible kani ka jingkylli ka ba mi na brio o bangimla ban perkhat bau kuli kani ka jingkylli kata ka dega jingkylli ka ba mi na Yohanes nang penbaptis o brio o ba kraw jong blay pet ngini pule na galanang ka ba khatway ka khot ka ba ar ukuli kum no ti habaw Yohanes ulayo sngaw haga bendi syapangki jingle ke jong kuris ula pa dagi senran jangu
baru keli hau melang utau ban sawan ningin ya ap yo waipat. U Jisu te ula yatho ba ula anga ki kelet yatho au Yohanes. Ia ki eke iru ki ba pios ngau ba pio iru. Ki ba matla ki pek ki ba dekok ru ki yai. Lapin khoj ki ba pangyang thok le ki ba kelut ru ki yos ngau. La penempat ia ki nong yap bat layalap ia gospel agi ba dukru. Sok ru mau uban thot hanga. Ngau tenat baha banga pudih ni. Ngayo ke jing syai ke ba nganut manong ke ba don kam yengi. Tengah kuat bangin keren benia ya kene ke por khnang ba findup syai. Fi Yohanes nang penbaptis udai tang mau nak brio baro hakatu ke por. Uba itho uba tip uba snotho lut yo Jesus Christ. Kisenran kim snotho. Ban snotho lut yo Jesus kisenran kim snotho. Ka jing snotho ka ba kham shisha ka ba kham shai. Ka dai ke jong new Yohanes no pen baptist. U Jesus Christ. Balai namar u Yohanes kumangadang sidap keren ke kubal Christmas. Hakapor bapun ru ula dam ru benai hakapor bagamari kapun yo Jisu. U Yohanes ula dan ru benai hakakemejo ke Elizabeth. But uni ulami shua yo Jisu namau de no pertaha ke riklau. On the Bible. But nda haba Ukraine uni POE Ukraine kambon ya ke ministry la ne ke jingshikri ke jong Jesus Christ. Kambon maneki waipat ki priyo ke to par. Dei mauru uba introduce la ne uba penitho shiki pat ba shiki Jew. Bau Jisu udai Ukres tabalas le jomple. Finda pure baha yo ne brio. U hagalena ko balai jong Matthias pilap ba uyalap sipang Jingkylli ka bamut. But uyat khoru yaladi baudana ga prophecy. But uyat khoru ya kajing shikuri ga jong Jisu. O nga pen baptisi fide ko ya ga ban kala ka bamut. Hari unda waluta nadin jonga ulang ba kham kra boringa uba kham dei bangan ra wat tangi juti jong ta kenya pen baptis bido men sima khoi berga ding udai ma uru uba pen baptis yo Jesus Christ hagawa Jordan dei ma uru uba yo bahabala pen baptis yo Jisu daga ba pen ngam hagawa Jordan banda habau Jisu ukiuna naka Uday Yohanes uba yo bala play ki beneng. Bau mensim jong blay wan hier haga dormet kum go paro. Uday ma uru ba yo sngaw ke ketien ke bawana beneng ke bau niu long khon jonga uba au bang sngaw bae. Uniu Yohanes na pen baptist da pipule aga gospel ke jong Yohanes. Ru day ma uhi uba haga por ke bau dang pau nama. Banda haga balashay ang ke gospel jong Yohanes na meningkang dekat barang kundai. Haga balashay Yohanes ula yo Jisu bo wana uanga kami. Ukon lang prat jong blay ubakit no iga pop jong pertay. Pina puli ni dekat Brockway ke ba adu dekat ke ba life usau. Kani ke jingpla ke ba Yohanes upla wang. Uni bangala ong shapang jong ubriu bawana din jonga ubla jalong shuai jonga nabawla shuai nga. Ngati ngam pachim la ito iu ndrei knang ba on pen pau Israel makataken ngalawan pen baptis de Yohanes uplaru udaong ngala yo iyo mensim wan hiar kum ko paro na peneng bar ula salo jong. Ngati ngam pachim la ito iu ndrei
Utau balapha yang ngaban penbaptis daga utau lalaong hanga. Uta halor ubamenyo iyo mensim bau hiar bar bau sa alor jong de utaken uban penbaptis dau mensim bukhoy. Tingala yo iban ngala pra bau ni ulong ukun jong play. Fi ngan peni fi ngan peni fi ke jingkran namar kan yaram ngala puli ka tupis ngotho. Bau de uya anes nang penbaptis ubrio uba itho yo Jisu. Kamba bani ki weipat ki brio tu por. Namar udon ke jing khanau blay, udon ke jing pen paulo blay, udah yo iru dalaki kemat. But tiang ru ban ong uni udai ukun lang berat chong blay. Wakit no iko pop jong ke pertai. Yo ni kan ngapla, uni ulang kun jong blay. But nda pipet baha udah penan buram baha yo Jisu. Wong kamlong ke bebit yang kadai ngaban manrit but yo uban man kraw. Ngamlong bebit wat ban ketatang iki sajuti jong. Fi nda pipet baha yo Yohanes nang penbaptis. Udai uba plasibon siapang pai. Filap hin muddur bau keli ni ke Jingkylli. Bandau pipule ni na ko bakat wei ke bangala pule mane ke Bible kong nda bau Yohanes uyos ngau haga bendi siapang ke Jingle ukuris. Upha lagi senran jang baru kelihu melong uban sawan ni ap yo wei pat. Fi kabamut ba kani ke Jingkylli ni kami nak ke jing ki jingmat jang ke jing artatian hakano guru kom ngam sngot ho nrei ka wei ka bangayo I kadai balai unlet keli ya gani ke Jingkylli habade ma ubala yalap ubala kren ubala hikai ubala penbenau ubala penito ba udah tipru ba uneu deu kris kadau ko beningkong ngan penifi agani ke por balai kami ni ke Jingkylli nau Yohanes udah pha lagi senran jo balai keli show Jisu Pi kini kini ke bangakwa ngan ong fi hang ni fi nyo I compare daw brio kraw kat no umirin kat baru play hagi wegi kintin ngan ong compare la ke jing pensle ke bor ke jing ai ke jing kraw ke jong brio kat no galong handrei ubrio usahi ubrio ke Bible kong habau Yohanes udah naga bendi hajil haga along Fi pet baha nakanuga jaka bau Yohanes upha ban keli yo Jisu lamadai mameneng ini ap yo weipat mede mamel tau Chris neng ini ap yo weipat fitim nakanuga jaka upha keli deinda upoy ga jaka ka ba ba kata dei haga bendi bat nda habo poy ga bendi utip bau sayap un sa khrai kli kadeka ba ban perkat try kat ni nga pertaya me try kat ni nga yalap me kat ni nga lapin ito nga tip shay ba me day Chris nga day mangaw bas nga to me bani ki weipan hari try kat ni nga yalap nga perkat baleng alik pa ini yang bendi baleli jaya nga akum ni bangalik poy penbana gani ga jaka habang ala yalap me kat ni ngalapin nget ya ki hajar ki jiu bakin nget me nama kila mut badai mangau tau mesayan ring ngala pentip iki bangangam day mameo bakam crowd day mameo konjo play bakit no ya ke pop jang ke pertai hari try upakali wat la da ong rei ukuli naga jaka ka ba nganut man ong naga jaka ka ba nda bo samarway nda udan naga jaka ka ba tip shanole baru pay hajil naga jaka ka tip bet satang jingyap ka apyo kawan pi ka jing artatin ho brio fi kata ka de jing hikai ka bukraw
Teng ngayo idan gibre gibe shakri yo play gibe eat yo play gibe leba anam ta kamu play gibe duai shisha gibe yalap yo Jisu gibe de im ke jing im ke penan buram yo play. Hare donna preng jonki gibe poye ge jaka gibe japan man ki gibe ge jing im jonki ki sa marwe ki donna ge jaka ge bom don lat klem yo ge jubab jab ma ge jing do no gibe eat between teng ge jaga jing jaga be ikla but ka ndaki kat ninga ya lap kat ninga kren kat ninga ngej kat ninga duai kat ninga ya thu iki priu shapang Jisu balai let poi pen ban haga bakum ga niga jing but nda haba ki priu ki poi ga jaka jang ga jing kami ga jing artaten figa niga Jingkylli kami nau priu uba krau palata ga Bible kat hadu bau Jisu uplashi ki priu wong na ki priu ki balakana ga priu mdano priu bakrau kat Yohanes nang pen baptis compare te what daw yo kat kata ke certificate la ni ke testimony no Jisu compare lau krau kat no nga kwang nang fi ublay sngot ho na fi pule bai ke ni ke lunong em ke de ke sngot nat ba uyanis udana ke crisis ni udana ke aga situation ke jaka ke ba palat nda poye ke jaka ke ba vi ke mi ke jing per khat ke ba harkom bat kami ke jing kelumar jing mat try ke ni ke bang shikri ke dai ne am tip ke ni ke bang duai kum ni tip ke biang ni ke bet ni ke ban poi chano tip ke ni ke bang ya lap kum ni ngala it ho shi sien te ngala kan ma ngala kala ba mut ngala tip you try ngala ya lap ru ka dani ke bor ka dani ke jing pen sle tang ba tip palei pat menta ja kum ni na ka daw tip nga la yo jing pen im ne tip kum no ne kami shibon ba ha ki jing kelumar jing mat ndangi poye ke jaka ke be ko por ba kemen ko por ba ya dap aga buram ba poi shijrong ba jagi kamba ba mau besuk ba kemen ba dap da ka jing kemen aga jing im ngani tu pi ngim dan jing artin ndah ba pi poi aga jaka jong jil na fi samar wai kat uyanes urang hap aga ni ga jinglaw perkhat balenga poyang ni ban dala jur palat gi jing perkhat ka wei ka banga sngotenat ni ga dei waru Jisu khlam lek biset ang ne jil mandengi baro tefi la elong pastor bandan gi bri gi bala krishan ngi gi bala pen bana gi bala pen itu ngi gi bala penlang ngi tengin de poy hajil kita gi parlok ngin de lek duai ngin de lek wan Jisu ba e bat nda bau Jisu khlam lek wan bat nda bau Yohanes udana jil kawan gani ke jingar tien ko mga laong bat ukhat ia gi senran jo baru ang kelekli melong utaw ban sawan ningin ya abyo wepan ujisu ngasotenat ba ujisu uklam yitho yo Yohanes ia Jingkylli lani ang no uklam Jubab kumbau Yohanes kwa uklam Jubab fiti ujisu Jubab kumno pet ujubab ujisu te ula yitho ula ang haki pet wa kumne kelek yitho au Yohanes ia ki eki eru ki bapio sngau bat pio I ru kelek yitho kay fio I nga kay ga bapi yo I nga kay ga bapi ma nga kwa bapin su tho bai ga ta ga jing ong jong Jisu kelek yitho au Yohanes ong yeki tu gi bau Yohanes upa igi senran jong Yohanes on kelek yitho yaki eki eru ki bapio sngau bat pio iru hanga wala yitho ia ga bapi shu tip nang ni nang tai kay ga bapio I kay ga bapi sngau tho shapang jong le yitho ga ta upa igi tu gi senran jong Yohanes fitip ga ne Jubab ga dei kabalong ka kalong ka eki ba
Kabalong ko kektian ke krau palat. O ang le je thu ye ke ege bepio ibat ke ege bepio asngau. Le je thu de kata. Namar uyanis ude balayo ude balayo asngau le je thu ye kata. Ngam kwa bangan da pensyai me kelinga dei mangau kuris ne ngadei men ap yo wepat nai ngam jubab kata. Ngakwa men pinai pengen mau yo Yohanes ke ege bo yo I ke ege bo yo asngau. Ngakwa nganong fi ke ni ko pa uklem jubab ege Jingkylli. Ujubab daga ni ko kombalai. Utrai wong gini kitian Jisu. Wong sengap ama wong ni. Kiba mat lagi pet, kiba dekor ki yai, lapen khoj kiba pangyang thole. Kiba kelut ru ki yo asngau lapen empat kiba yap, layalap kiba gospel kiba dukru. Suk mau lani suk uta ubanam thod hanga. Da fikir liyo belai unum jubab ko mapikwa. Un jubab yaga jingkhat ke joblay. O ang yo Yohanes, kele yo tho yaga ege bafi yo ibat yo asngau. Kiba mat lah ki pech, kiba dekor ki yai. Lapen khoj ia kiba pangyang thole, kiba kelut ru ki yo asngau. Lapen empat igi nong yap, layalap yaga gospel lagi bedukru. Fi u Yohanes nong penbaptis. Ula dep batai syai, yaga jingshakri, yaga ministry, ke Jong Jisu Christ. Bau Jisu de bakham dan bol nawan penbaptis daga ding ke Jong mensim ko. Ula de batai bau kham crowd de ki hajar syah bani u Yohanes. Bandah bau artetinu pakali gi sunran jango. U Jisu yatho ye ke ministry ke bau dan. Ngam itu menga day kuris na ngam day kisong ame. Ringa kuha bamen yos ngau bat men yo I. Ye ke ege ba me keren, ye ke ege ba me penbenas pangjonga. Ngapendap ye kata. Ngamle ai naladi ngale ye kata ka bo bleu lapen pawa me. Suk uta ubanom thoda ngao Jisu. Fi u Jisu ude play. Kra yo Yohanes. Let ye kaban maban let pentingan ni tu jing ngau jo. Fi ngi gini sngi ngi poy ga jaka ga be nang shek reply. Na magidan gi brio ki ba ke malady ke ego jong ki ke self. Ke he palat. Klem tip ye ga eke edu ki thot ki wit. Baru Jisu ang Yohanes so kutaw bom thot anga. Fi den chibon gi brio bi thot klem so to. But fi you Jisu klem let show Yohanes banet subspan mani aimen semi tu ego klem let. U ibet. Namala da fidana ga calling da fidana ga leadership. Unum treat ia kinong elam kumi gi riu pai barang madan. Iki riu kun thei iki beduk iki bejin jar tu nei wat kan. Re ia kinong elam kidana poka calling ke jong play. U Jisu ngakwa pinda yo itu kektian. U Jisu unum treat ia Yohanes napen baptis kumi gi riu madan riu pai ba. U hejel nama gadai ke jingkhat ke jong play. U Jubab daga jingkhat ke jong play daga ministry. But let ban pentingan ia ke self lani ke maladi jo. Kektian ke buang suk uta ubom thud hanga. Fitip kedai kektian ke bekrau. Dwai ini ke por begini kektian kan play ke dono jopi. Tapi sengap yang agak ni ke por. Waju syak baka maladi jong fi kan syukar fi. Waju syak baka tu ka hanga mga kan pensngausi fi. Beriu badan ke maladi ke self ke ego. Ndah haba pimit ho iki. Ndah haba gisya ignore.
kita mong hadu palat. Teng-teng da piro kita kiu sedu beneng. But ublay sengutanat mengin syakri kumta. Un iingi hagi jaga ga bamarway. Pinda poi kenang haga jaga ga bapinsya iki. Nama ke self ber ke ego jong fi ke he palat. Duai men daga sngi bapin ailat bau blay. Un kata iga dok not jong film bang ni ke jingkai. Kedai ga ba ni. Kedai ga ba kham khor. Ngasyat perkhat iga ne ba u Jisu klemle wat yu Yohanes. Pitiba nda pi pude ni galanang pimla man muddur ba u Yohanes pinda pude ba usyak raikle uyap. Masyukuran ni gani khnang ba binyo jimentoy. U Jisu klem ong Yohanes yung tangga tan repet ndaw mi ti haba kita kidang ngelet no u Jisu sedang man ong kita kipat ba syapang u Yohanes. Ukren pat syapang ke ministry ke jong Yohanes. Yau Yohanes Jubab utip bau Yohanes udah ngetes. Bat lama bau dai tang priyo kimi ini ki. Tang ba lek ban wahat yu ulan ni ban pet yu ulan ni ban I mean sim yu le amta. Namar ujisu ukwa yaki priyo ki syakri bagi nom tot. Pialap syapang jonga, fikiran syapang jonga, pipen benai nga, tapi poi kecing pitlat na, pitut na, ubleum tsungutanat ikata. Udah ong te suk utau bom tut anga. Malu pano itu kisunran jong Yohanes wong kelaj. Kelaj itu. Makat baki dang lej. Ialah dia pat senga bau try di try. Kren sneu syapang Yohanes na pen baptis la yalam no. Ani pe tu pi ikat tu la bot inga kat tu la pertai sepang jangan menta pada ula. Len yang ala ni ula artien sepang ong kopta. Utrai wong kini kitin. Tiha bagi dang ya lej no. Ngapulil naga gospel Matius na makat way nakat banyo ha bagi dang ya lej no. U Jesus sedang manong kita gipat ba sepang Yohanes. Pila lej ke riklau ban jingo ayu. Yo plang balapan ki dengan air. Henry pila lej ban yo ayu. Yo brio balakup dengan jan bani kami kita gi bakup ki jan bani kilong gi yings emre pila mi no bani ayu yo nong itu lupa. Sisang ang api yo bakam krau yo nong itu lupa. Nabau niu long tau bala tho chapang jong u kami ngalapa yo nong lam ketien. Haswa ke khamat jame ban kre galenti jame haswa jame. Sisang ang api naki bala khan ki kentai mdano bala mi u bakham krau yo Yohanes no pen baptis. Hari tau bakham rit agi hima ki beneng u kham krau ya u. Pi inda pi pule ya gani ketien. U sekeren. Nadu ki sini Yohanes no pen do mentala kini ki hima ki beneng. Bat ki bay kini ki sheme ga daga bor na ba ki nong itu lupa baro bat ka hukum. Kila itu lupa hadu Yohanes. Dia la da pimut ban pediang. Uni ulong Elias suban sawan. Ubadan ki skor ban sngau tu sngau. Kani kan nang kedai ke ba? Jeliu de krau. Kedai ke badan ka ban sngau tu i ne ke Jingkylli ke jong Yohanes. Bat ban sngau tu i ke Jubab ke jong Turai. Ngan si tu i fiang ne. Ba pintip i ne. Bau Yohanes nak ban baptis. Ngasih sngau tu nat. Mangan ong si ong i ne ketien. Bau Yohanes nang pen baptis uyap sisa. Lakrai kli yu. Pinda puli nang Matius nang bakat sao. Kekun ke jong Herod. Kepani ke kli jong Yohanes nang pen baptis. Bad us ia mupha ban peniap. Balakrai kli yu Yohanes kataga bendi. Uyap. Sengai kalau liang lang ngakren de rukom brio. Rekan mau ia ki brio ki badan ke calling kum ki mata. Ublay sengai ki nama ga jing yap aga dog am nan jing me dai baru blay. Nama kino miap kinyo i ke beneng bat ke buram ke bepalat bani ki waipat. Menurut balong kita ke sengingin yo Yohanes nang pen baptis.
Baudan aga jaka ka bakama Jong aga hima ka joplay. But we page hang ni, ya gani. Bau Yohanes usyak raikle. Sengap amangan pen ikan diat ikan ni bapindup yo Jingshai. Ngan puli na kalanong ka bakat saw ka bakat arti haba kilayawan ki senran jao. Kilaya rakno iya gamet bat kilaya tep ika. Sengap kila let ya thu hau Jisu. Habau Jisu yo sengau. Ulai nyo nang tada kaling jaga kenjak wei beriau. Bagi pai bagi yo sengau yo bolu Jisu let udang besar saya ki beriau. Let ki kamba. Fi hang ne fi nyo i. Ia ka jing syakri blai ka bakrao. Hagan ik perthai. O Jisu adien bagi le yatho bala khrai kli yo Yohanes. O klam ong lu em shikken tien ru klam kran. Klam ong ani bo plimo. Lani o klam ong kumno ru. O sngapet ulet bet jaga duai marway. But naladep ulet sakaway ka kamba. Ngayo i baga leadership kebadan hau Jisu ke compare banaki wepat. O Jisu utip ulet jaga bakham kan jaman sem. Utip bayi ki beriu kalong ke jing sosi indrayo kamda daya. Nama utip o Yohanes uklem yap. Udana peneng ke jaka ke bakham kerau. Pila pen mat ye ke kli ke jang unre ke wei ke sengi undan ke pan sengi ke kli jang. Takadau Jisu umdan por gini ki kam beriu jengi. Banlet ban ai kita ke simpati na ke benta ki beriu dan por. Bible kong uyos ngau let cika kenca uduai. Nama Yohanes sudah ada pendap ilaga jang ke ministry. Jisu dan sakawai par ke ministry ke bakam kerau. Bat ngayo i bau Jisu udai sisa uplay. Te hakini ke por nganget pila yo jing mentoi. Ngini pet sakawai par ke Jingkylli. Kani dai ke bangala jukuran bah. Tenrei namar ba ni keren ni ke Jingkylli dengan nomia layai lain. Kini ke wei na ki Jingkylli ki ba haga jing pule Bible jonga ngas ngotanat palat. Kata ka ke Jingkylli ke jong ki senran yo Jisu. But maaf inga ke Jingkylli ke jong Jisu ye ki senran karangot. Kani ke Jingkylli ke ba wat mapi ye ke poro mapi sngap ye ke jing hikairo. Ngakwa bapin berkat bah. Namar kanu ke Jingkylli ke bau Jisu kuli yaki senran. Kedai kebangidai ban berkat bah. Kata kedai na ke gospel ke jong Matius ke long ke berkat rio. Na ke dekat ke berkat lai ter. Tangini puli ke ni. Uong kum ni. Habau Jisu ulawan si pang Kaisaria Filipi ula keli ki senran jang udang ki beriu ki ong uai yanga ukonu beriu. Kata ke Jingkylli. Kila ong te dan ki ba ong Yohanes na Pembaptis ki wei te u Elias ki wei pat u Jeremiah lani wei na ki nong itulupa. Fi kuli ong ki beriu kwa pinyo ikata. Ukuli shuaya ke rukom sengot ho jang ki beriu syapang Jisu wang. Ki pat ba ki beriu ki ong adewe. Ki senran da ke speed ki Jubab. Kloi ban Jubab ki ong mekeli ki beriu ngi tingi yo sengana mangidan bon bagi pat ba. Dan ki ba ong medew Yohanes na Pembaptis. Dan ki ba ong medew Elijah dan ki ba ong medew Jeremiah. Lani uwe naki nang itulupa. Nang na dep keli ke Jingkylli bat kila yo ula yo ke Jubab. Ulet bet syaka donut jong ini kesenran. Uong ini kiktian. Pite piong bangalong uai. Mafipat. Hait kipat bat tiki yo itang kata yang ngala jet ifi.
ngalakhat ipi ngalapen ipi pila ilut iki kam ki jambaro pila bot yang bata haba pi bot yang ngakwa ngini syong no ang ngini sange shwa nama ngakwa ngan keli ngini ki jingkylli ipi kumno pi ito yang ngadewe haganu ko kom kat no pi yo i yang ngadewe pi bot yang akan ni fik nakata ka daw nga sa ong ipi baka ni ka jingkylli ka dan kami ngiro nama dan ki brio ki bobot yo Jisu ki bam tu sha yang ni ka jingkylli pisubot namar ka niam pisubot namar ka sulong ka rukom pateng pisu sekari yo blay nama bapidana ka tu ka jakat pisu abale jiseng laban long pikiran tin jo blay kit kam jing seng ru tamakan mau ki senran ru kila da bot kila da kila da kenyalut ya baro jingem kila bot yo trai ndeken mau trai ku aban pesenge iki siteng jong ka ministry ka jo ukwa ban kli ni ka jingkylli pi ong ngalong kata kadang mga jukuran berbuar baro kat wingut kis ngap jar baro kis ngap jar balai namar ukuli ka jingkylli ka ba na ki ba tam lesi pim so tu adukan we lum na ngapen syai ukuli ka jingkylli ka ba tam but kata ka jingkylli ka ba ki senra na ka tu ko por ka dai kila adep yo lepa ka warning nagi farsi barokhat gi jiu namaru Jisu la pen kinwen jelang yaga Israel yo farsi gila ay lepa ka warning ba no ba pla yo Jisu bude Chris alan temau ki senran ki bot yo Jisu barabu Jisu kuli wang pi ong along dan berkeren dan belat keren dan way ulong keren nu bangayo sengau ngada sengau tenar panad wang ngangam da pela ga Jubab Jong Petras rewang ka bang sengau pela ga dai ga jing sengap jar jong ki khatway fi ndakli de ki pai bagi ong kum ka jing Jubab da speed ai ndau kli pi pat pi ong along way dan belat keren balai fitem namal kadan ka beningkong ka dai ga jing shapte igi jiu kabaar ki buat ki klem da sngot ho shai tahu Petras marway uba yang jai baru ang gini ki ktian usiman Petras ulai thu ulang melang ukris ukon jong blay ubim ka Jubab kaba day back take ong melang ukris kabamot mede Messiah utaw balas le jong blay unang penim sengaba melang ukun jong blay ubim kata kadai ke jingyo ke jong Petras kaba clear kaba tikinawa ikidan ki brio ki balong kumni hadu menta Shkriyo blay bot Jisu yalab aish kamu blay reki bom da sngot ho bha try kidan ki baklem da dan ke jing sham badu blay klem di sham badu Jesus Christ ki klem da dan ke jing daga dur ka bada yo ishai udewe tang Petras marwa yo bayang ubada sham ne fitip u Jisu wang ini kitian suk mame ko simanu khonu jona na baga do baga snam kam samla pen i kata me re ko pa junga ba bane fi na mabangam yo pon nga krentang sa po minute an chupen i fi what let mut ba fin itho yo Jisu bude khonu blay daga do daga snam ka ba mut daga jingla brio daga jinglang brio
walay mot penit ho kumta. Bro ati kibri po percaya gimana Jisu ni ke Christmas. Kita bude Jisu tahu nang pen em juga percaya tahu bawan. Bro ya raya le ki bro. Hari tangkan diat ki badan ke jingpen pau no blay. Syapang ke jinglang blay jong Jesus Christ. Nama Jisu ang siman kani ka pamekran kam day nama pamestart kam day nama pametip ndray ka day bau kupa jong au ba beneng. Open power kata me. Ngadwai berkatakan day ka Jingkylli ka badan kam tam ka bapin ka liya na di. Try nga syakriya me. Ngayo inem nga danem ka jingpen pau no blay. Na maritang ka takaban pats kami piedo ka bakot. Ko blay sibon nga niya tuway. Ko pahaga ni ka pora blay nga IT ka ni ka jingkran ka jonga. Hagi kiti ka jamet try sa chisen pat. Begini ka priyo ka basngap a blay biit kiniyo jingkar ko. Na magani ka Jingkylli baga Jubab ka jame. Kadan kampalat. Try nga ailot siya may kaburam. Hagkakarting ka daw Jisu ituay. Amen. Ko blay siya bon, no blay ang karkuwi.